سولی محمد امین و چگان را لشامل لگل مدبس عبارت با جوینین کو لشامل برای وقتشن سولین شاندا سربازی و سیاسی یا ریوبریا خسر کو لشامل جوینه که دای او جوین گریدایی بچیه و هر سبارت به جوینا شرع و عبدی و تام باراک و نونر فرانسا چه زانیاری دست دهنه کرم کرد. بله سیما دماتا باش به چاوره بو و هر روزان کوشان داره و بریا خسر جباکور رجلات سوریه بگهجه دمشق پایتخت ایرو شاند گهشتا دمشق لگوری زانیارین ماکو او شاند جه جنرال مظلوم عبده وبريز الهام احمد وعبد الله مهباشا و اف کسایت دویشان دیده لگوری زانیاریا گرکا افشان دوسیاین یکمین یک ویسره گفتگو بکن به شرع را و به سروک سوریه را او کو دوسیایا هماهنگیه که بلند ناورا حکومت سوریه دا و هزین سوریا ديمقراط دا کو لدجی ترور داعش بهفرة بخبتن أفيايا كما يادو يمين جي مجارة تبليبونا حسديج بو ارتشا سوريا جي اف مجار جي تي گفتگو کرن يادو دو ياسيا جي اوكو مجارني ابورينا اف دو يمين هاتنا مظلوم عبد جبو دمشق بشتي ريكفتنا ده آزاركو ده آداركو او وسروك سوريا احمد الشرع بهفرة جفيا بون او ريكفتن جهندك خالاها تبو كرن اف مجارجي نهائي رو تي نقاش كرن سيما تخازم ويك بيجم كو افجارا يكيا كو شاندك بتفاهي ج مظلوم عبد ج لشكري وسياسي والريفبري ج ريفبريا خسر وهسدي دقهيجي دمشقي بهفرة درونن جبو الشرع يعني بالشرع را وبجروبين ديتر كوميتين ديتر يكو اون هما هنجيت كان لغوري زانياريا جيكو كاسين كو حاضر دجبيج بين دائرو شاندك امريكيه وشاندك فرنسيه جي تي تشافركرن كو دمن بيش دجي عندك زانياريين ديتر كو ام بدست بخن كا اف جبين حتى كنجي ويد ريج بكي وانجامن ويتنا للسركه او كو مجارة هما هنجيا بلند نافرا حكومة سوريا دا وهزن سوريا ديمقراط جبو لدجي داعش بهفرة بخبتن لغوري كو زانيارين منها بمبدس خستنا سيما سولين محمد امين و چگل دا لشامل لگل مبو